Kan long shisha ke jingman ke bakraw nak banta ki patba jong ka dong ka than pathar khma ka badan hapo Riboy district ha ka ba ka jingdawa ka balaslam ha jong ki patba kataban kentiu kerdan no ya ka pathar khma administrative unit sha ka civil subdivision shan kan sa urlong no ya kane lapan benado MLA ke jirang uba sustenance sotun menta ka singi ka arpu pratarek urisa arja arpu ar hadin baladap ban bu yo baunong rem na ka banta ban kentiu no ya ka birnihat PHC sha ka CHC Nakalyang ba sustenance ulapan benabah ka arsaw tari unay wing arja arpuar an penkiw kerdan no ya kapathar khma administrative unit siya ka civil subdivision. Ni hapan penpau ya ka jing sokman ka bahado ka dakta kamtam nakalyang juga kumbu local MLA nasuban penpau ya ka jing kublay ya honorable chief minister ya ka sokar hakaba bai ila penbanaba ka arsaw tari jong upanay November ni salit ban inaugurate ya ka Prasma administrative unit pankin ki kerdan no ka civil subdivision kabade ka long waiting demand jong ki paiba jong ka western Riboy Hibro way kene ka issue ka ba ki paiba kilang no laslam ba nakoi ka government sa kuway pat lami ki ka inong mikmat na way no ka way pat ane hakene ka or kebamutan super berpau jing sokmen ya ke buram bat ya ka jing pediang ke jong soka kam tam yu honorable chief minister agba ila bu ya ke tarik balik ban pleno ya ka Parkma administrative unit ban upgrade syaka civil subdivision teke jing kublai ke longlang bu ya baro ki paiba jong ka western Riboy Broadway kerpang ya ka demand committee berpau ke jing kublai ki baro ya ka jing esya ko joki bat ya ka jing trelang bangingin skam banang neskmat adin bangilayo iki project nang yo eke bangin nang laban penbahas isu nak mental ka konsensi ke jungi